Zasohotse duhera rero mu gihugu cya Kongo Kinshasa batubwira ko abantu barindwi batwikiwe mu nzu. Inkuru tubona ku cyamakuru cy'akadomo ko matuga ko polisi ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu mujyi wa Goma abantu barindwi bagize umuryango bishwe batwikiwe mu nzu mu gitero cyakozwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Abaturanyi b'uyu muryango uherereye mu gace ka Katoyi mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo babwiwe n'amakuru y'Abafaransa Agence France Presse ko agana saa 5 z'ijoro rishyira kuwa mbere aribwo inkongi yatangiye gufata inyubako y'uwo muryango, hanyuma bumva amajwi y'abantu bataka basaba ubufasha. Abatanga bamwe bavuze ko iyo nzu yari ifungiye inyuma kwa kundi umuntu asiga afunze inzu akajya mu yindi mirimo, anyamara imbere muri yo harimo umugabo n'umugore ndetse n'abana kandi inzu iri gushya. Agace ka Katoyi yitwa George Bushu yavuze ko abamaze gupfa bageze kuri barindwi, agira ati twari dutegereje bizava mu iperereza kugira ngo tumenye byinshi byisumbuyeho. Wa polisi muri kare agace yitwa Gurenswa Siauswa yavuze ko bakihagera basanze nta buryo na bumwe bushoboka kugira ngo bari mu nzu babe bayisohokamo babe barokoka iyo nkongi, ahamya ko byakozwe ku bushake n'abagizi ba nabi bakongeje umuriro kuri iyo nzu. Amakuru avuga muri Kongo ndaza kuyagarukaho ubwo tuza kuba tureba ibijyanye rero na FARDC n'intambara ivugwa mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ariko tukiri kuri cyamakuru y'akadomo.com hano baratuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa Hamas. Tugeze kuri ya ntambara ivugwa muri Israeli hagati y'umutwe wa Hamas ndetse n'ingabo za Israeli. Mbere ko twinjira kuri inkuru ariko nakubwira ko mu bihugu bitandukanye bamwe bakomeje gufata uruhande babugamiyeho ku bijyanye n'intambara. Muri Espagne abaminisitiri babiri barizwa mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bakaba batangaje ko babyumva Minisitiri w'Intebe wa Israel akwiye kubajyanwa mu nkiko kugira ngo abazwe ibijyanye n'ibyaha by'intambara akomeje gukora. Niwe bari gushyiraho ikibazo. Ibintu byateje urunturuntu hagati ya Israel ndetse na Espagne kuko ambasade ya Israel mu gihugu cya Espagne yesi byamaganira kure inarakaye cyane, ariko Minisitiri w'Intebe wa Espagne asobanura ko ibyo bintu byavuzwe n'aba ministre ari ibyabo ku giti cyabo nta rwego rwabatumye. Ibintu ariko ambasade tumva neza ivuga ko bakwiye gushyira itangazo bagaragaza neza ko aba ministre ibyo bavuze atari ko kuri kwa leta. Kandi ibintu byongeye kuvugwa nuko ku mugoroba w'ejo biravugwa ko ingabo za Israel zikoresha indege z'intambara zarashe ku bitaro agapfa abantu barenga 500, barimo abavurirwaga muri ibyo bitaro abantu b'inkomere ndetse n'abandi barwayi barembye, mu gihe abandi barenga 2,000 bikomeje kuvuga ko ngo baba bahize munsi binonko cyane ko ibyo bitaro byahiye nk'uko amashusho akomeza kugenda abigaragaza. Ariko ibyo ngibyo ntacyo leta ya Israel igeze ibivugaho. Umwe mu bayobozi b'ingabo akaba yavuze ati ngewe icyo ndeba imbere nuko turimo kurwana n'intagondwa za Hamas.
hanyuma navuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo yaganiriye n'umuyobozi wa Hamas. Ni inkuru tubona n'ubundi ku kinyamakuru gihe.com tuvuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo Lady Pandor yavuganye kuri telefone n'umuyobozi w'umutwe wa Hamas witwa Ismail Haniyeh, amwizeza ubufasha bwo gutabara abaturage mu ntambara uwo mutwe urimo na Israeli. Hano twibutsa ko umutwe wa Hamas uri mu ntambara na Israeli yatangiye mu minsi ishize, ubwo umutwe wagabaga ibitero kuri Israeli yakwihimura irasa kuri Gaza ibarizwamo uyu mutwe wa Hamas. Ubuzima bw'abaturage barenga miliyoni 2 zituye aho ngaho nyine buhita bujya mu kaga. Ibiro bya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo byatangaje ko minisitiri Pandor yaganiriye na Haniyeh ku bufasha icyo gihugu cyatanga ngo gifashe abanyepalestina bagizweho ingaruka n'intambara. Cyakora guverinoma ya Afurika y'Epfo ihakana yivuye inyuma ibyuko icyo gihugu cyaba cyemeye ubufasha bwa gisirikare ku mutwe wa Hamas. Hanyuma tuye ku kinyamakuru bwiza.com aratubwira ko FRDC igiye kohereza izindi brigade 15 zo guhangana na M23. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe watangaje ko agiye kohereza mu burasirazuba bw'igihugu izindi brigade 15 zo kurangiza intambara iri kuhabera. Umunyamakuru atubwira ko brigade y'ibisirikare byinshi ku isi bigizwe n'abasirikare bari hagati y'800 n'ibihumbi 3 ibigizwe na za batayo, kandi batayo ikabigirwa n'abari hagati ya 600 ndetse n'igihumbi. Umusirikare bitangarije mu kigo cya gisirikare cya Kokolo Kinshasa kuri tariki ya 16 Ukwakira, ubwo yahurizaga hamwe imitwe itandukanye FARDC nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Lieutenant General Chiwewe yagize ati: nishimiye kubahamiriza ko igisirikare cyacu cyongereye imbaraga. Tuzohereza byibuze brigade nshya 15 kandi buri yose izaba ifite ibikoresho byayo kugira ngo irinde umutekano w'igihugu cyacu. Intambara tuzayirangiza, turasaba kwiyunga kuri izi brigade nshya aziri kuva mu myitozo. Yanababwiye aba basirikare kandi ko hari bagenzi babo bari mu myitozo yihariye y'igisirikare, abandi bakaba baramaze kuyirangiza aho biteguye kujya kurinda umutekano w'igihugu mu burasirazuba. Ati tugomba gukora ibishoboka tukarangiza iki kibazo, ni mwebwe mugomba kurangiza iyi ntambara, nta wundi uzabidukorera. Twerekeza gato i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi. Umunyafrika ukekwaho kugaba igitero cy'iterabwoba i Brussels yarashwe mu cyico. Polisi y'Ububirigi kuwa kabiri yarashe mu cyico waraye arasiye abafana babiri b'abanyaswede mu cyo inzego z'ubuyobozi muri kiriya gihugu zise igitero cy'iterabwoba. Amakuru y'iraswa ry'umugabo yemejwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Bubiligi Anneli Verlenden. Abanyaswede nibo barasiwe muri gitero cyagabwe mu gace ka Skarbik hari Brussels. Minisitiri w'intebe w'Ububiligi Alexandre De Croo akaba yatangaje ko wagabye kiriya gitero ari umugabo ukomoka mu gihugu cya Tunisia, akaba yaraga muri kiriya gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu mutegetsi mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igitero cy'iterabwoba cyabaye ku munsi w'ejo bundi ngo cyakoranwe ubugwari bwuzuye, uwakigabye yahisemo kwibasira abafana babiri b'abanyaswede. Abafana barashwe imbere gato y'umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'Uburayi Ububiligi bwari bwakiriyemo igihugu cya Swede. Umukino waje guhita usubikwa igice cya mbere cyawo kikirangira, nyuma y'uko amakuru ya kiriya gitero yaramaze kumenyekana. Abakinnyi b'abanyaswede bamaze kumenya ko bagenzi babo bishwe, bagahita bava mu by'umukino. Mukanya nakubwiraga ko muri Kenya abanyeshuri basaga 100 abibasiwe n'indwara itaramenyekana. Ni mu gihugu cya Kenya mu ishuri ryitwa Keroka Kisi havugwa uburwayi bwatunguranye cyane mu banyeshuri bahiga, ariko bukaba bwaburiwe ibisobanuro ku cyabuteye. Abanyeshuri ko ari 100 ngo bafashwe baribwa mu nda bakanacibwamo, nyuma ubuyobozi bw'ishuri bubonye ko bikaze abihutira kubajyana kwa muganga nk'uko byatangajwe na Juma, umuyobozi w'abarimu muri kiriya kigo. Ati nibyo koko
abanyeshuri bacu bagize ikibazo cy'ubuzima bakaribwa mu nda, ariko nyuma tuza guhitamo kubajyana ku bitaro bya St Catherine Icuni kugira ngo bitabweho. Umuyobozi w'ibi bitaro Dr. Oyimeke Marita nawe yemeje amakuru ashimangira ko igikorwa cyo kubitaho gikomeje kandi bari mu kumera neza. Ibibaye mu gihe mu ntangiriro z'uku kwezi nabwo muri Kenya hadutse indwara idasanzwe yateye abakobwa barenga 90 bituma bisanga mu bitaro. Abanyeshuri baturukaga mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Ereji mu karere k'iburengerazuba bwa Kenya, aho bafashwe n'uburwayi butuma bananirwa kugenda bakababara no mu mavi. Tugaruke gato mu gihugu cya Kongo. Turagera tunyuze ku cyamakuru umuryango aho uyu ngo yagira ati nanaganye ku bwato bwo bwarohamaga. Uyu warokotse muri cya gihugu impanuka y'ubwato. Bamwe mu bantu 189 batabawe nyuma y'uko ubwato bari barimo bo birindutse muri Republika Demokarasi ya Kongo. Bakaba babwiye BBC uko bashoboye kurokoka. Witwa Korami Mopore yagize ati rwose umubiri wanjye wose wari uri mu mazi uretse umutwe wanjye nanaganye ku gice gikoze mu giti cy'ubwo bwato kugeza ubwo abantu bamwe bahageraga bafite ubwato buto bwo mu giti baraza barandokora. Kugeza imirambo irenga 40 imaze kuboneka mu gihe abakora ubutabazi bakomeje gushakisha abantu 167 baburiwe irengero. Amakuru akavuga ko ubwo bwato bwari bupakiye cyane kurenza ubushobozi bwabwo. Ubwo bwato bwari butwaye abagenzi barenga 300 hamwe n'imizigo. Ubwo bwakoraga urugendo rwabwo mu ruzi rwa Kongo nk'uko bivugwa n'umuryango utari wa leta agora kuvuga societe civile wagize uruhare mu bikorwa by'ubutabazi no gushakisha imirambo. Hanyuma kandi hano baratubwira ko MONUSCO izangabo z'umuryango w'abibumbye ngo zongereye abasirikari mu gace ka Kicanga kugira ngo barusheho gucungira umutekano abasivile. Umuvugizi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Major Hassan Keira yavuze ko ngo bongera ingabo muri Kicanga kugira ngo barusheho gucungira umutekano abasivile bakomeje gukurwa mu byabo n'intambara iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muvugizi wa MONUSCO yavuze ko guhera igihe imirwano y'uburaga hari hagati y'M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro, abagore n'abana bagera ku bihumbi 20 bahungiye hafi y'ibirindiro by'ingabo z'uyu muryango w'abibumbye MONUSCO. Akuva intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 FARDC n'abacanshuro bayo hamwe na Wazalendo FDLR Mai Mai Nyatura ndetse na APCLS, abaturage b'abasivile bakomeje guhohoterwa. Ibyo byatumye rero MONUSCO yongera ingabo kugira ngo irebe ko yarindira umutekano abaturage. Hagataho kandi umuryango w'abibumbye wasabye M23 kujya mu kigo igasubizwa mu buzima busanzwe. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi katanze icyifuzo ndetse gasaba ko umutwe wa M23 wahagarika ibikorwa byose by'intambara igahita berekeza mu kigo izamburirwamo intwaro ndetse igasubizwa mu buzima busanzwe. Mugende babagira abademobe. Aka kanama katangaje ko kamaganye inkunga zose uyu mutwe wakira zaba ziturutse mu mahanga cyangwa se imbere mu gihugu, ndetse basaba ko abo bose baho uyu mutwe inkunga nabo bagomba kwita bihagarika vuba na bwangu. Aka kanama kandi kagarutse no ku nkunga zihabwa indi mitwe y'inyeshyamba ibarizwa muri kiriya gihugu cya Kongo Kinshasa, kayigarukaho cyane harimo FDLR, FRN ndetse n'indi mitwe. Basaba ko izo nkunga zose zahita zihagarara kuko arizo guhungabanya umutekano w'abaturage. Aka kanama kemeje ko inyeshyamba za M23 zibona inkunga ituruka hanze, kandi bemeza ko inyeshyamba za FDLR nazo zibona inkunga ikomeye ikomoka muri guverinoma ya Republika Demokarasi ya Kongo, bityo ko iki gihugu nacyo kigomba guhagarika gukorana n'izi nyeshyamba ku buryo bwihuse. Aka kanama kandi kasabye ko hagomba gukazwa ibiganiro hagati y'u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebere hamwe iby'ikibazo cy'umutekano mu kibarizwa mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ibi kandi bije nyuma y'uko umuryango w'abibumbye usabye ibihugu byombi kujyana ibiganiro ku byerekeranye n'umutekano w'ibihugu byombi bitarenze ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Bane itariki ngiye mbona ko yarenze ubwo sinzi. Dusimbukire Musanze.
Musanze umuyobozi afungiye gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside. Umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe kubika ibikoresho ngo ni logistic officer Ntibansekeye Leodomir afunzwe akekwaho icyaha cyo gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rw'akarere ka Musanze. Amakuru avuga ko tariki ya 11 z'uku kwezi rero ejo bundi uyu mukozi yafashe ibikoresho ashinzwe kugenzura bigizwe na matera byari bigenewe bagizweho ingaruka n'ibiza n'ibyo bafite ubumuga ajya kubibika mu rwibutso ruruhukiyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwubatse hafi y'aho ibiro by'akarere ka Musanze bikorera. Ibi ngo yabikoze nyuma yaho asabwe n'ubuyobozi bw'akarere gukura ibyo bikoresho aho byari birunze muri sare y'akarere agashakira ahandi hantu yabishyira ko ngo byagaragaraga ko biteje umwanda muri iyo sare. Muri uko kubisabwa ngo yaba aribwo yigira inama yo kujya kubibika mu rwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi ruherereye mu kagari ka Ruhengeri umurenge wa Muhoza. Ubwo abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basuraga aka karere bitegura gusura urwibutso ngo nibwo ibikoresho byimuwe ikitaraganya gusa nabwo abiza kumenyekana ndetse inzego zirimo ibuka zitangira kubikurikirana. Dr. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba yemesha aya makuru anavuga ko ibi bigize ibyaha. Ati yatawe muri yombi kuwa mbere tariki 16 Ukwakira aho afungiye kuri RIB station ya Muhoza. Icyakurikiranywe n'icyo gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa ashyingwa imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Akomeza agira ati RIB iributsa abantu bose ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa ashyingwa imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi yitwaje umwuga cyangwa se akazi akora. Dusimbukira Karongi. Icyamakuru Umuseke kiratubwira ko abakoraga ibitemewe bafatiwe muri operation ngo ikaze. Ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda, polisi n'izindi nzego zishinzwe umutekano ngo bwataye muri yombi abantu 9 bari barigize ibihazi bacukura imirima y'abaturage bahigamo amabuye y'agaciro. Muri operasiyo idasanzwe yabaye ku itariki ya 15 z'uku kwezi nyuma y'ubuvugizi y'icyamakuru Umuseke ngo cyari cyakorewe bari abaturage mu kagari ka Gitwa mu murenge wa Rubengera abangirijwe imyaka. N'umukobwa udasanzwe yafashwe abitwa Muragimana Jean Paul, Tuyisenge Fulgence, Ndashimiye Eli, Maniragwa Nicodeme, Nzana na Emile. Hafashwe kandi abataruzuza imyaka y'ubukure barimo Irakiza Blaise w'imyaka 16, Iragwa Thierry w'imyaka 17, Manirareba Philibert ufite imyaka 14 ndetse na Manirakoze Jean Dodieu w'imyaka 16 y'amavuko. Igikorwa cyo kurwanya abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe cyatangiye kuva saa 7 z'ijoro kugera saa 11 z'igitondo. Reka dutumike. Niryo juru riduhuza, menya amakuru ikipe yawe ukunda muri Rwanda Primus National League, abastari bawe baba bakinnyi ndetse n'abahanzi mu kiganiro Primus Battle kuri TV1 buri wa kane guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 1:30, kikagarukamo kuwa gatandatu saa 12 kugeza saa 1:30 z'umugoroba hamwe na Nepo Dushime mu bicu ndetse na Jariki Mfura yacu n'umubatenda wa hatari. Tumwe mu rugero bro, simfu busa nawe magitatu cyanjye nta bintu byinshi gesha man shyira are ubwo rawa wayagaye watogose wavugavuze kubera gitatu gusa. Ubwo se gitatu ndakigura kimaze iki muri iyi minsi ngo iki? Ariko uguzi ko nakibariye ukwezi kose we mwagiye mureka ngo ukwezi kose ubwo barute imibare niyi ku mafaranga 3,000 gusa. Airtel guha iminota na SMS utamara ku mirongo yose hamwe na gigabyte 30 za internet ya 4G ukwezi kose. Uzi ko harimo giga imwe ku munsi? None se cyudashona niki? Gitatu cyanjye nyibonanga. Kanda akanyenyeri 255 urwego witiremo bando y'umunsi cyangwa y'ukwezi ya ubuntu 4G. Airtel, a reason to imagine. Radio 1 Press Review. hanyuma
hanyuma tukiri ku cyamakuru umuseke reka twerekeza i Nyanza abakekwa kuniga umwana w'imyaka 12 baregewe ubushinjacyaha. Hano batwa dosiye abantu batanu barimo wari ushinzwe umutekano mu mudugudu bakekwa kwica umwana w'imyaka 12 yajyanwe mu bushinjacyaha. Abantu batanu barimo ushinzwe umutekano batowe muri yombi bakekwa kwica umwana w'imyaka 12. Dosiye bikaba yarigeze nyine aho ngaho mu bushinjacyaha mu mpera z'ukwezi kwa Kanama 2023. Nibwo inkuru yamenyekanye y'umwana w'imyaka 12 nyine yamusanze mu nzu amanitse mu mugozi yapfuye. Bamwe babonaga ko uwo mwana yaba yiyahuye cyangwa yishwe, gusa RIB yatangiye iperereza. Icyo gihe hari n'abatawe muri yombi. Mu ntangiriro z'ukwakira RIB yatangaje ko yataye muri yombi abantu batanu bakekwa kwicurira mwana. Ntwari Karinda Loïc warutuye mu mudugudu wa Gakenyeri mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. RIB yavuze ko bari batawe muri yombi iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bahuriye ku mugambi wo kuniganya kwigendera bakamwica. Nyakwigendera nubwo ngo yasanzwe mu mugozi yapfuye, ariko nta cyagaragaraga ko yaba yacyuririyeho yimanika muri uwo mugozi. Amakuru y'icyamakuru umuseke cyahawe nuko abatawe muri yombi harimo wagiranaga amakimbirane n'iwabo nyakwigendera abima inzira yo kujya banyuramo bajya mu rugo rwabo ndetse n'abandi. Simbujya muri icyamakuru umuseke urebe ukuntu dosiye yabo yashyikirijwe ubushinjacyaha. Hanyuma tugiye Rusizi. Abatuye akagari kibasiwe n'imperi zo mu buriri baratabaza. Abaturage bo mu kagari ka Kizura mu murenge wa Gikunda mvura mu karere ka Rusizi bavuga ko abarembejwe n'imperi zo mu buriri kuko ngo baheruka gutora gatotsi mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 kiza. Ubu bamwe bakaba barataye ingo zabo bajya gusembera kubera kubura umuti wo kuzica. Inkuru nayo basaba cyamakuru umuseke. Hanyuma rero aha niho tubaye dusubika ibijyanye n'ibinyamakuru.